Apa ang kem talo ke parti politics mo? Kidang kiba ong ba kani ka face ka ba ka VPP ka ya mentane. Ka datang it's one of the faces te. Kung balong ki parti dulu mencuak ka balong khnam dan ni ka balong ki ka PDF report. Ka one with full force. Hadin pada kum tu ka syupaja no. Bagi dang kiba ong mentaro bat ngidang i benden haki la pathai khobor ba wat na po nongkrem ka badi ka home ground jong president nang ba jong hi. Kalau don ketu ka jingyami pet seng nak seng VPP ka seng NPP. Dia minta kelalong ong nok kum lo kelalong kala poi uta uput ba ong ba minta kidan ba ong kipai ba kilai i ka kam jong ka VPP minta ba dan wat hak HDC minta ba ba ulah kam sencar HDC ru tarai yo kipai ba kilai i ka kam ka jong pi kim don shuk ka jing shanya hak ka seng VPP. La pikiran na kasur ba na kalian jong kibai persya ngi kata ka kaya hak ba kata mo ni pikiran pat na kinong kersan kiba shisha ke jong ni kata kam dei mo namar balai Pindah keren sepang ka jingmi ba ka jingrung hanan po kalong ta don bei mo te kita ki ba ong ba oh kini ginong kit kam jong kibari ba ka VPP nan swa man ta kila arung sa ka NPP nei ngan swa ni sai pi ka MDC election hang ni po mulai ngam dinai kalau don po social media udon way ba bat ku presiden ko unit po mulai umi no naka parti ke jong adina tu pan kela kum uwi di campaigner jong kawai ke political party yang ni apa mulai te kadau ka ba uta u belami no mau sikran bawang oh tu amali dalong amali yang ngiru itu su mo nan tadi kendur itu it's impossible martin teng pi ngah tu po dang long niu dang bun ki briu deki po hajar ki briu nei te ban bat duk ye kendur khamat ki briu te it's impossible nên đây te hadian tu te to utau la naita thut ale sta political party kita political party bat kiman ban yo ya utau wei ubade VPP men swa ban pelong sen ko star campaigner joki hang te ban kan persya nga te kata ka laja po mulai but the fact kam long kom ta mo te men ta pin ong ban bi te ndai thu mangi pat segi bawan na ki wei political party bawan singi pan ha kibun bawan bat ngiru mo te la da ong ki tu thu se ki bami sana po ka party jong pan balai pikiran tang VPP badan wei ar bami na ka kam kasin beringkong lai ha ka MDC election kum no ka ja ubam yo tiket mo swam yo tiket tu ni full on VPP dah hadian padam yo tiket pat uni hila media tolak keren persya ka parti seong ba le marway ni ha ka parti yang itu I want to make it very clear ha ka VPP ka berkam de jing le marway no every decision we make ka de collective decision la kalau ngono bar ka parti VPP ka parti na ki parti bar ka parti ka basai kiwing political party ngalalam bar adu mentaru mal kinong ba ali kin kiban one ngin sa tiket utairu one ngin sa tiket utairu one sa tiket da ba khadu pan ha yo banai tiket tangi wei tiket wei ti la sa top em ngi ka VPP na do bas tangi kan sai kwa ban wan you have every right ban pan tiket na ka VPP tambah only one thing mo ngi mala ban garanti rung ba ka VPP da ka sien ba la ngayo na mi tiket ru ngane ni ba ka party te rung otherwise wan rung la de bong lupa te ngada bong lupa ha ndai ka taru kidang rung dari ndek mi tiket pan sekeren persya apa ya ka parti sekeren persya apa ya kinong ngelam jong ka parti ngin ke parti botop ngaduk pas dang la keren syai mo te kata ka jingmi ko ma pi po nong keren mo ubami wei ar te udon hen be sila bandar ngata ngam itu mar tadi apa nong keren tu mo yo tu bami ngam itu ma dei re mong ngelam ba khamat antrai ndai ngam de itu mar kadi hapo nong keren te ita in politics te ubami udon hi wei argon mo yo bon pat bani kumbagalong ngan situ ipi po mulai pagi bun de bam kesan ngam swa kibaran ber kiwi political party mentapat lingba ka jinga anti ki i ka jinga anti ke kom trikam ke jonga ka jo kom trikam jong party ke jongi mentapat kila dan bani tengin nginong do para kom tapat nam ta jongi ning ai jing khengi bun berung bani bomi